prisutne i drage goste molim da se uhvate u jedno veliko kolo, a posle toga ulazimo na binu u salu gde će se održati smotra. Hvala, prijatno! Još jednom, dobar dan i dobrodošli na 11. međunarodnu smotru folklora u Kusiću, koju kao i svake godine organizuje Kulturno-umetničko društvo Vukomir Vidić Uča uz podršku turističke organizacije Bela crkva, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Ovom prilikom bih pozvala i predsjednicu opštine Tatjanu Kokar da pozdravi naše drage goste i učesnike. Dobar dan svima. Na samom početku čestitam domaćinima, Kulturno-umetničkom društvu Vukomir Vidić Uča na tradiciji ove smotre koja traje 11 godina. I da pozdravim drage goste iz Rumunije. Festival folklora u Kusiću je nastao na krilima prekogranične saradnje Srbije i susretne Rumunije, u okviru koje je rekonstruisan i opremljen Dom kulture u Kusiću. Kulturno-umetnička društva koja danas nastupaju su čuvari narodne tradicije na najbolji mogući način. Očekuje nas raznolik i bogat program, a nastup svakog kulturno-umetničkog društva biće poseban, jer dočarava originalnost narodnih nošnji, kola i pesama. Uživajte u programu, a Kulturno-umetničkom društvu iz Kusića želim puno uspeha u daljem radu i još puno jedinstvenih koreografija. Hvala. Hvala predsjednici. Sećamo se i naše prve smotre daleke 2014. godine kada smo bojažljivo krenuli u organizaciju ovako jedne ozbiljne manifestacije. Ali danas se sve promenilo, već je 11. smotra i sve je mnogo drugačije danas. Sigurni smo u sebe, hrabro hrlimo napred, imamo nove generacije igrača, imamo mlade talente, otkrivamo, čuvamo i negujemo narodnu tradiciju i običaje kao i međugraničnu saradnju. Kad smo već kod mladih talenata, naš jedan jedini Milan Kovačević i harmonika.
Kulturno-umetničko društvo Vukomir Vidić Uča želi da se zahvali na podršci i pomoći Skupštini opštine Bela Crkva i predsjednici Tatjani Kokar. Molim vas da primite zahvalnicu. Hvala vam. Mesnoj zajednici Kusić, ako imamo predstavnika, molim da dođe po zahvalnicu. BC Info Bela Crkva. Hvala vam na podršci. Turistička organizacija Bela Crkva. Hvala na pomoći i podršci. Zatim imamo trgovinu Dugme, Bela Crkva, koja je predstavnik tu, molim da primi zahvalnicu. Osnovna škola Mara Janković Kusić. Imamo Dugme. Hvala puno na podršci i pomoći. Osnovna škola Mara Janković Kusić. Zahvalnicu dodeljujemo i Radetu i Heleni Stošić za nesebičnu pomoć i podršku. Trgovini Jungić. I vama svima što ste ovde, što nas podržavate, pratite, a mi hrabro hrlimo napred i u 12. smotru međunarodnog folklora. Vidimo se u narednom nekom nastupu. Bila je ovo 11. međunarodna smotra folklora. Hvala svim učesnicima.